Langsung dalam maksud tujuan. Yang pertama, aurat urang agam dengan urang agam, urinang ngaurinang, dauragam ngaurinang yang mahram ataupun bukan mahram. Auratul zakari ma baina surratihi wa rukbatihi wa hiya aidan auratu indar rijal wa maharimihi minan nisa. Di antara pusat dan lutut nyan aurat uragam ngauragam, urinang ngaurinang, dauragam ngan urinang mahram atau urinang ngauragam mahram. Maka menyohana perle tak uruh urung si untuk tak pakai yang tak pakai le getanyo anu ataupun mahram nyo kakuh bak budra gemantang menyoka perle ka dibutuhkan obe perle lagi abi pegah sanyo serta menyoka perle sentuh di antara duanya nya menurut hemat luntuan wajib pakai lapik hanjit langsung tarah kemaluan urung syik dengan hana pakai lapik. Dalilnya ia kena juzuk 2 halaman 266 267. Wa yughsalu bi khirqatin malfufatin ala yasari su'ataihi. Nyampah banyak tapi kias kenan. Qauluhu malfufatun ay wujuban fi ghairi zawjaini fayahrumu fi ghairi zawjaini massu ma baina suratil mayit wa rukbatihi wa kadzan nadru. Hukum yang kajelasan bak mayit getanyo pesuci mayit nyan wajib pakai sarung tangan adapun pemetai jat lapik-lapik menangkuh bak urang yang mantau dek dum kajik ke mayit payah pakai lapik yang hanale siapa-siapa pirasa mayit apalagi urang yang udip. Menurut lun urang udipnya urang syik deman dua bila tanah rah kemaluan wajib pakai sarung tangan. Ia kena juzuk 2 halaman 266 267. Heno kematang yang dapat Allah mudah-mudahan yang hana jelas tu kita seh li abu li abi dan lain-lain. Sekian, terima kasih.